Yesu ngote kwako ndikalike ginyele manzene ulo tambo chakoko kwako ndangea. Now you amadhingisya Yesu amadhingisya amanyiwa make malikengala wane mainganisya muingo wakewo na mombo chamakomano Yesu ambataki mani kuvoya ewe kakuvoya na kwa vika weyo evo eweka evinda yengala wayayo kangane katena kwa ena itulumo iyo kilangwa ne itulumo na usia esyo wakana wotuko Yesu aenda balamai akinyelete yulo wa okanga aya na manyiwa mamwana kinyele yulo wa okanga maoya na kwasya neye imo timondo neye imo. Wasi museo asanti ngai yakomba nesa ala twasianga yombi ata na mbonoa na kunenga kinengo. Amina. Museo ni museo aya musese Mutongo TV ni kwati watinda nesa waseni wawigwa mrembo no amona aingine tumwise na tumwise kondo akawaseka ake kasio na kauthio kake kombe kathia kakana na Kenny Rose Mutiso no kwithe tutavya wenu wewe na inde nenda kukethia musia isia na ndio thocha mbinu wa kilungu cha inengo wa katano wa omonde ni Rasal Shabeti Wambua ambia kutoa tiangaliko sio mbesi ya mitandao yitu alikambi wa Facebook ni Mutongo TV na inde walikava mbinu wa YouTube na yoni Mutongo TV Stock FM na kwa wingwache ngaliko sio mbe Tasal Shabeti Facebook, YouTube, Instagram na Instagram ni Sal Shabeti ndita wa Sal Shabeti ndio kethia na udhocha na ndio kethia ingi na udhocha. Asante ambo kethia musia isia mutavia wewe wita umiteba nikana twampi musia isia witu ni na ukethia sitwa ya Yesu Kristo kwa masitwa ni to Rose Mutiso ni mutangie ni mwendete Yesu ni thaitha isia The River ni sia itwe kuya mitaboni bandu beta wa meombone na ngatwa wa mwala kwa huko akwa ne mwala bandu beta wa weta tuthaitha kanisa yeta wa IC chowela twiko ya musi na ndiata na munono ndo akwithe baba kelungune keke cha inengo karibu sana. Asante avo muthenyo twakomanite na kubani kwa miaka teli yumithelu na twokatwa kuno interview no bandu bangi tunakomania ngaliko eno ngia Mutongo FM na nono wende kumove ndunambo yani ndwa ino kavika vanhu ese kaingi andwala mwambie kwina na mwe bindani ana bautene maina na bya muka makavika makwa makosa ka break na ndikwendo maweta masitwa lakini wako nitumuonete yona mundu ayesa kwa inde Rose Mutiso inde ko wezo mwana asioka na inde nakini we wiki te kumia back to back ndiya kuyene fani wako na keka kwithia ni fani wako we munyanya wa na baikindu kevina takukulia kana ku interview munana niwo nichogele chotuma maybe pushila we nayo ya kumia wathi kwa kiatianisio uthe kuthumwa ona bindani la kwina maumu nono umiti na video cia kuninzeo mbathi ninzeo pushi tu nimeteba ni witola nena wonthene wakwa na ngai no nena nakwa muno ngatwikana kila saa ngai wanena nakwa nengo the studio na ile mbwa namba thimbingi pio kwa pena messages ona bingi muno ni andikite lakini bado ndi saw the studio kwa kila kinthini wakwa na kwitha nitwe ya ngewana ngai muno ni nithia wanena mbathi ngo the studio ngaumia even as we speak kwe mbingi sio studio na yunda nesa kuosa na kwa ngai ni wonde theti na kwitha na musuku mosu wa kwenda utavianduka na kwe ngai yetu ni wende kwe kanesa wethukise mbathi cia kwa mbingi niende na kwe encourage andu kana kwe ngai na ni musio na ni wika nesa na kwa une na information yutesu isaithia ndiendo vindesia ni ngwendo utaviandu kana kwe na musio we wathi wakwa numisie oyu majira mapya majira mapya hano tu the perform yava ya muthia nenda kutaviandu kana ne binda yu ya kuosa nafasi yako ngai already ana mipango misio nondo amathayo maitu na kwa hivyo ameshajibu ni chao watavya ngai already no songete na yu ni majira mapya yani ni wakati mpya ni season mpya. Hebu tuetishe kidogo
kumepambazuka ni majira mapya, chukua nafasi yako, leo ni siku mpya, leo ni siku njema, amefanya mambo mapya, amefanya mambo mapya. Yes. Wajungi wainitelenge toyoko mana wa sifa moyoni na sifa na weasia ni siku njema. Yani mundu lo siaiti vaya kwatela motivation ngwe lo point lo kwa sekana mbazi siya kunisia pia kudhudia mundu. Mtu amepitia maybe jana kumekuwa na shida. Leo unamwambia leo today is another day. Mundu aile kwa mukayu na itangasi ya muthenosu maundu masio na wami no tangasi ya muthenosu maundu masio. Let me tell you, there is power in a spoken word. Yani wa muka wasione muthena musio na maundu alangu ikaonde nimeufanikiwa na ndo alangu komana na mo on the I'll find favor in their eyes. Ukesaidi waneta no obisi wapi ka we no ndo wenda utethewa mesisi umaka utethesia ona mailea nondo already no tangasi ushindi na wami no tangasi ushindi neema ya Ngai na kibali cha Ngai kienda ni naku kwa kila muthenya twahela mukaru kasi oi muthenya musio na maundu alangu ikangithi weane ne thinesa na ko ya weane ona ndo onthe alangu interact namo twembwa na usiano musio ningu find ona favor na metho ni mabosi wakwa inenesi ndo zio na nondo nyaina amini wa manake mbithe chunenda utavyando nondo Biblia yaiti andu makwa nimekwa nondo ni wakwa iwa ni umanyi na kwa huyu andu ila mama nyakela maeleika ikamateta cia thayuni. Wow, thank you sana. Endi bwana musiaisi wa Mutongo TV twende no kwatiana na mrembo nuno vano lakini nikiveti chene na siana ninaona etaka mrembo kali kumwanene muthiane no muthia tamusiane iwe la ende twena kendi no kilungu cha Inengo muthinyani wa monde wali kandi no mitandao yake wali kama ya YouTuber no kwenda kuona mbathi yake videos yake ni quality we Mantho Rose Mutiso na yambo subscribe ona no twena moba mambo subscribe nikanaweza kuthia ni twa push ministering kana ntwa push ministry no yake ende beki ndungwenda kukuje pe mundu ibaya ukwiwe ndi ukathi akasenga ati indi kwa wambie kwina ende nyina ambie kwina kumanikana kanini wesaithia ni thukisi wa mbathi ciene Ngai nacio na nene thukisi wa mbathi cia Tanzania na yukindo kimwe nasi akwa Ngai yambio zobia ku ni prepare tene ni kana mbathi mbingi ne thukisi ona cia kwa ya cia Tanzania nthe ni komanete namo sio mwene etiwe bandu beta wa CCM Kirumba ni place no ta ndo mwena Nyayo stadium yitu stadium ya inene na like all the big choirs cia Tanzania cia ipau alafu yuneba unakwa ni mwete Rose Mutiso weza kuma bala nilie na MC ya museo aite tuko na Rose Mutiso kutoka Kenya na weza ende na ungathi ya kuma bala ne ile ngina nibike stage na saa hizo na tatoa sisi kwa ila si pauna sikati se ukela ikaina ni ila na ethuke yacio na nesia na nini ila ne bata nacio na kwa Ngai ambeo ne prepare kuma tene na ambie kuina kuma tene onoka sisi wathi wakwa album yako yambe eta wachungaji sikieni na rekodi ya 2008 ukasisia no wona kibathukaniwa kesaithia no kuona kweli venela gross ondo you nailie tiwo na ilie bindayu ondo ni na you tiwo na ina bindayu ni bethetwe na gross na kwa mondo dakone Rose wo mondi wona yuta nokelile ne ilio Ngai yethetwe indea kuma wana nusu wakwa Ngai na kwaya andu makambio mbia Rose no the studio kaina ngende ona take my time nginya Ngai esonena 2008 na tungamba ngatwa kwa ya yitu ya AIC ya the river ninatungite wathi umwe wa musio weto wa kikombe wathi usutwa wina ukesaithia ya wainguma muno na kwa unesambe ya yuko record ta Rose Mutiso na Ngai yangu atakuoko na ngo atite kuoko akangwata kuoko yune myake 10 kuma nambe ya yuko ina ta Rose Mutiso kuko biki ya bundo na kwa asia kana ninonete mosio na pia changamoto lakini Ngai akasia utano ni kwala mendini wa mwe nondo twesa kupungukiwa no sio wake onela twesela matatwana onela twesela mathinani atukwata koko tuikalike nandi ondo twaina wathi yes na wesaithia ni wesikindo kengi chenda in this ministry ni kwilecha no yanga ikana nyendi tonya no uwe na ketha ona no kuunga mambe wando
uyanga ti inye onekana uwe na that way we saithia ni wathimando na we saithia no kwe pia we fulfill your purpose in this life. Amen. Kumela winite kwisopike you winite award chasiana nene winite awards itatu. Yes. Tamwini. Yes. Karibu sana kwa kiu na congratulations. Wina family baya sindizo ndo manager ata nini sinu thukuma wanda bisie na nukudu ni kwithia kaingi mundu nuko sa mwana ucio akuthikumia wathi wikalanthi kushuti tiki ndo laisi na video cie kunona wendete kundu family we are ministering na baba ndo nibyo mundu embea aliona nimekuposta akasema I know this lady. She ministers in our church in Athi River. Wow. How do you balance all that ibenda yemwe? Ona kwa ni siasi ungasia kwa no neema nundu ni mwandike na ni mwandike ketha ni ngwenda ite myana no ngino ngebanga dutindia ite mwana kilevinda kwa wi ne banga uke saithia ni sikana mwana muna ni usubite nundu a ministry yebana na pia nomba kwa ini meke ashuo saila ni na mwana nesa ni nembea na their time na nundu pia ima mwendete ngai they respect what I do ni mendete ministry yakwa na ni mathutha cia nundu onthe bau ni wa mainete na ni mesimbathi ciakwa na umya wathi uwe saithia imebuma ni tethesia ku distribute to their friends na kwa wi kwimba na family pia mwendete ngai netu mama ngwa atakuoko na my husband also is either ni understanding no nenga emyana ngathi uko na huduma na nundu saingi ona numa we ane na ndi studio tuko kwa saingi we saithia itwa uma aindwa no we nundu na ilo mina ko sa kenda sio tuko yunesio kanomba nao kwa we saithia eva we ilia betelete tu patience mbinge mono ayubetela big up to that man. Yeah, big up to Peter Mutiso. Kwa nini thetu na family inengeta support and not only pia my family but also the extended family like the Mutisos and also the Mavungos. Mavungo is my dad. That family also supports me. Kwa unimba nina good support system ile tuma niendea na we nundu ini kwata na saidi ona kwa ndi saa othiomwa onela kwi holiday ni we you labda siwo sune bangete ngweka shooting na we saidi anikita bitini shooting bathi taile nundu labda ndi kwata mwana wange metoke kwa every small time ninayo nene tumia na ni ando actually that extra thing kila weka in your life noko na yuta you ne on duty kuma labda saa ile ngina even up to 6 PM you that extra time you that extra time ne yone tumia na ine encourage ando pia make we say that there's something else you can do after the official duty. You that is what makes the difference no ando inge yaandike but you ketha ba weane we you weke to thi ukoma kana kuthi ukwata ngewa ite muthuthi ite mutethia in life we saithia ndwende yapi but ketha na uma weane na ilo thi usoma Biblia ni CCA chaundo naandika ni tabiando manga we saithia we busy ona you don't have time ya kwambia ikana kana kwambia osukana kana kwambia ika maundu matekwa ila kwa uku keep busy pia ni kindu cha maana na nikindetha cia mono ukesaithia every small time I use it na wena ema yanga indethia no it's not easy nini sao no na kwange kalunga cia nina noa omonthe ngothiumwa na nengi langwendo thiumwa pia I take time. You have seen me nekundo holiday konya South Africa kata bothio mwaka South Africa ndio wana muzia isi tunake mweni witu ni Rose Mutiso wali kampeni wa mitandao yake we mambo Rose Mutiso subscribe YouTube channel yake na wimwatia ekatwa mbokundo kalio na tuisi okethia twende no kwatia ni na kampeni wa kilungu cha Inengo wa katano wa omonthi. Na inde mwendo museisia wa Mutongoi TV ni na ukethia ingi na uthocha ndino wa kilungu cha Inengo wa katano mumpitwe na mweni na kitumwisi muno kwa isito yake ya wathi na no yesito yake Rose Mutiso na ukethia na uthocha ni twasal Shabeti wa Mbua kethio la wandiko yu utono kwithia ate na itu tuyambia museisia witu wa Mutongoi TV ni na ukethia isito ni ya Yesu
ni tawa Rose Mutiso ni mutangie ni mwendete Yesu ni mwini wa mbathi ciako mutayanga. Thank you. Na indi nundu ntwithio tusonga songete thini wesai kana part 1 ila tumita part 1 ya kilungu kicha inengo ninkwenda manna umo waku nundu nwamina na kutwelesia undu wambie kwina maybe no utari experience yaku ni kana wesobike abandu you a celebrity kana mundu wina nguma na twinenga we are giving it back to God lakini ni kana uyane no iche kana ngai no akwe ye yukumpanisia exposure la wabikite na kukwika lakini pepala umie maybe experience ya kuyambe wathi la umise wambe kwesobikio yumite mbathi mbinge ya iliata nindo nakwasya aundure nawe tabaumbe nyana mbe kwina ne mwana munini na wesaidha ingwe na kwaya na wesaidha yutungi wako wambe mbadila na inambe yutunga na atwa yao kwaya kwa unani aba kwaya ni na wesaidha ando imeombea Rose twenda tuone we record yumbathi ciaku nondo yuba wino waku bikite twenda kuona we go to another level. And so we were 2008 90 studio ni na marafiki makwa we mani pushite mono ngina nelika na ngithi studio yuyambe ni my friend unge mu Tanzania weta wa Gertrude Gasa ni wa ndie studio athiane book yambea it has been long overdue otwe wa sia no the studio na netwese we nambathi na netwese we tayari na ndothi ku record kwa ango ni asimoniwe yani ambia Rose omane ina book ya studio na mwani busy ni mpisi ona nyandiko no yumetoke beba andu nina mwanya no the studio ambia na book wejo ko we dokuma na wamina studio bana na imagine that is what happened yani wezaidi onakwa no tamunjiza nondo yu 90 na inana no sainge mo producer kwikia wathi withukicie undu waina nethukicie wathi newe methoi nondo imagine muthena die neso banga kana ngo this studio but you na inana wathi no su you ninete ngithukisia newe methoi newe kuyana nasia kweli yani binda yaku yabika ngai ausukuma through whatever means onaitha we wote tayari atume ya mondonge no yona push now to where you are supposed to be we mondonge wanda bisiambia pe bwana waya thimi woke saidi ai wa ilo shift kuma kala bandu baina slam no tebe kiwo chabita inde kwokia kwowa kibuta ikinge byo nombesu ya kuwa nela ya kuiwe ya bidi amanda nomba bandu bange na imanda nomba yu athama athi bandu basio kwa unga ya mwathimia umekijiji na wesa ende ande kuma kijiji kwa yu saa inge ngaiye kana sio yu mbiki yu wesa ende ya kwacha ndiye ese ende we yoba kendo saa sita sio tuku you know nethukicie wathi wakwa and that was marvelous na senga sitting on a talent na senga mono nondo wathi waumie na wauma we museo mono wesaithia onakwa I got teary na wathi ucio no munthio ve andu mawethukia sema kambia Rose ni kwete kwethukia wathi ucio ngina newa methoi na ke ungi ambia newa kimbe changwata waina wa haleluya haleluya Bwana haleluya 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 Bwana haleluya 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 nampenda Bwana kwa kuwa anasikiliza sauti yangu na dua zangu waende na mnoso wathi wa worship okay album na ine album but you are the ola you ne keiwe you ne thukesi ondo naina you are yosu and I felt like wow you got courage oh my god ningonete we ina worshiper ukoko kaina ningi si mituki water no theater kwina worship ukoko ka kila ukaina twase no guidance ya the Holy Spirit nondo sainge
no kuona bandu andu metele ngai na mewa kitundu mamasi you know suno ngithembwe kitundu mone chu but esa koka in a still small voice and that is what God does with me elando me expect you rose atukone wathe wa tu ndio kana worship no that is what God wanted kwa unonga yune guide at this time nyambine yetu worship to ne worship to slowly na kuombokelea na ende ingi ndiye na akenga yana na kwa now this time it's and also I look at my people my fans kwa ala mendete mbadi sia worship na ala ngimendete na be ala mendete sia metoke kwa we nenda oku kuyanisia mabata ma pia fans makwa nondo konge twita wa seminar ukasaidia yuka this seminesu ukaambia ina wathi wa usungo kalata neti no we more fitness but we ina you are the work worship to okiteto mathi mama mailiende matena maondo maingi also I look at that amen ninonete videos yaku kamrembo muthianene na nati munona nesa kwithanika mwili tukaku maybe no waze kana wende kumwe na kinengo chake anake emwini wathi osuyu ona ndithi studio 2008 kai kamwele tukanini pio na endie nake aeva uwe ili endezi nini kapetini niende na kuina kwa ni wakwati exposure ya wini kumatene na kwa uo ndina saa ingi ndimwe andulikilo bandu na waili kanondo she has the talent can you imagine most of the time aina ona ndimbe ane prepare ngamuya prepare what you are going to sing alika na ina kindu chake mwina inengo mwathiana na kindu chambe na mwinengo kinengo kithianene eti museo na kinengo tucha kuina there by there ukesaidi unaenda ulindia even previous preparation na kwa niende na umwea nondo iwe sitoka kwa we say they la you wait abandu kesaidi I waited ba we asia niwe sendi manage but tiongo tumia kamwele tukakwa no isaidi we wanga indunesa kuungama kwa unaende na momenta industry ili hata ya wini ninonete aini maina makilangale kwa yengi na inuita ando ala mambi uwini ibinda ya kumwina we mbadhila siyaona baute na of course ni aingi ndikwenda maweta masito mo lakini oyu industry ni ukieke kala ni kama biashara gisumio sata tamwini muku and then wa wini wa mbadhisi ya kumotaengai nye wini ne woseteta huduma ministry nela we katika ministry onabe mistali Biblia yaandikete kana muthembia ya kithembe one na kwa uwe la mwini wako atambesa nondo ne waina bado ne biblical lakini ba imana makwiki ya conditions ukesa either you aitito thibandu kaina nondo ndwe mweke ondo mona lakini na you pia ito asia o ando ala meito mwinyo no elo manakana kwina kulika studio umye kendo quality it's a lot of money kweka video quality it's a lot of money kwa huyu mondo ilo kuthia kaina bandu no esa ithia mwamwe enda nesa ngai yako athime na moina monenga kindu we aile kuendesya udume ata ne yake tie kanisa ate ni wosa sandaka ni wese kanisa yuma wa sandaka okesa ithia ni abaka langi kondo yekuoneka yikara yanangika ne yeka 1 and 2 na ke mwini yu ila woto kwata yu kindu chao omo sustain we saidi abena binya thank you but nende tabasia aini ngamea apart from kwina ukemboto no mando ndunge wika ukesaidi no ukutethesie kuma sio video hii nenzio nikenda pia tuikatwike muiyo kwa mapastors nondo pastors inge yu emeokea aini nondo measia yungania atokete yu atanengeto mpesa sia nona ndoka lakini wewe sewe ona bandu bangi ukwata hao kindu wesaidi no weki ongali akuma uta au kadhiuka kuna huduma ukethila meo na arambi ukaumio kindu no yesaidi no okwewa withukuma nondo pia nao kunewa uteiso nengane na kwa hiyo thina kwa andu tumekie vitina we see what else you can do is supplement oila we kwikundu to no thio kethia andwa ona timo mailo nenga besa ninye na ilo manenga anondo to ministers
etwaelewa kindu kita huduma mbeza cia kwithila no ndo cia ilo kwithila kila ngai wambelelia no nginya akieta into completion. Thank you. No twasikana challenge kila kinene nthini wa wini na kuma kuthio record wa nginya production no twatsikithia finances especially kwa mundu la upcoming ni finances and also connection cia marketing. No ndo wathi uyu ukau market nesa kwisindu ta skiza codes ni sieva kwisindu ta YouTube ni sieva wathi ukau market onesa wesaethila ona thandu ne wakindu kuya wathi huduma crusade kana o ministry tofauti wesaithia sindu hii bado no sionenge ombesa onzio na kwa ube finances na be marketing nikenda wathi wesaithia no bikie as many people as possible kwa mituki ndo masami tu ni mathela maybe no tusomie imwe katika wasikiza kana ukatuta byo kwa tuthi kuikwata kana cia yumundu athi YouTube yakwa kila wathi ni andikite skiza code bau ulokwenda na mende no ndo ni mbathi nzio ayo kilio kwithia mundu na itanyendia ila ni vatasi ita ni nthuku wathi ulokwenda lakini wathi ulo mundu wewe kwikata kwenda ayekia ni na mbathi mbingi bu cia Kiswahili na cia Kikamba na kila wathi ni kite skiza code yayo bau kwa mundu athio kwa my YouTube channel no kuona skiza code YouTube channel na mitandao yote kwa jumla mituki nita wa Rose Mutiso social media in all social media yeah. Namba ya simu maybe mundu kumanda itwa nonengane mundu kumanda no ango ni na 0733873857 sio kelela 0733 87 57 yes you know ne kwatikane anytime mbe muno rende kwikondo kwika no umia wathi witwete bandi tukwatamba ho abekinungu kikingine ka radio kitaweleche adenta ukamba disia kunikwithia niwa singathimana nisieta gweni mafans maku ekanye mwene kuthauka so keep doing what you're doing ngaya yukwathima kutongwa isie and tuko manele nginingi of course thank you sana pe wathi no wa majira mapya ningwenda wese kwithia no twawona nya kala tunene ya quality video ne tunene ya wasi waku tuko no ingali kwesingi endi mwando musia yesia ndo amasaba ibato binge kiningu cha inengo akatano omumbe twethia na mweni na ke ni Rose Mutiso waenda pathisi yake wanza skiza siake kana skiza tunes yake sio ombe we mumanta Rose Mutiso na indi na kwa wingwache ngalikosia Facebook ya kwa ni Salcha Betty pa ya YouTube ni na content nzao kana project nzao no uthi ukawatch na withi wa huyu mwathime na content isu wakatano ingi twikondo tweko munde nitawa Salcha Betty Wambua.